Menin gasi sajanya arpun riutrik yayong arajara pusan kadai gasni letniam khatduh bat burom khatduh yegamet basa jong Pope Francis unong yalam ba khlidu jong gabalang Katolik apostolic bukuon Pope Francis uday unong yalam ba arspa nriu pon riu jong gabalang Katolik hasatlak kapertai kumta tong ini pe yegi gadokat ne ki world leaders ki nong yalam papaw ha kapertai brokwe ki biadon lang bre shimbenta haga jingle niam bat dab don burom yegamet basa jong Pope Francis haga sngi le don burom khatduh yega met jong Pope Francis layo i ya kalama kabakawe jong kinong Palestine layo i ru ya Donald Trump Presiden jong kari Amerika bat Presiden jong kari Ukraine Zelensky kidenge syong kerpang kari Israel Presiden bat Prime Minister Kim Shem laya donlang henregi lapha kerpang daginong mikmat nang talayu iya ke Presiden jong kari India ka Presiden berenburam ka Draupadi Murmu kabalawan ban le burom khatduh ya gamet basa jong Pope Francis ringkat kisentiu nangta Presiden jong kari Amerika Donald Trump bat kalok jong nangta Joe Biden bat kalok jong nangta khun ningkong jong sim Charles balai ubala mikmat nakaliang jong gabalang Anglican Church of England balawan ru aga jaka jongka Elizabeth Baar kabala khatduh nangta Keir Starmer Prime Minister jongka United Kingdom nangta Michael Martin President jongka Ireland nangta Javier Milei President jongka Argentina ia kaba Pope Francis ulahe lasan hapo kari Argentina nangta ka Giorgia Meloni ka Prime Minister jongari Italy nangta Presiden jongka France Emmanuel Macron nangta Chancellor ka Germany Olaf Scholz nangta Peter Ella Presiden jongkari Slovakia nangta Alexander van der Bellen Presiden jongkari Austria bat puipat kinong yalam ki leaders kabas ngautanat kalong Chief Minister jongga jola Meghalaya Konrad Sangma ulalej baneshim benta haga jingle niam bakaddu ya Pope Francis Konrad Sangma ulai kendu ya Pope Francis hau araja arpoar ulai keddu kerpang ngilayo i yagis iem ki patsha kinong yalam bahaklidu jong ki niam baparaper jong ki balang baparaper jong balang Kristen kilawan ban aikhublei khatduh dia gamet basa jong Pope Francis shisha ulalong unong yalam ubas ngauret bat kajing im jong kalong ban im duk parabo ukwa parabo re kajing suk hagane ka pertai badu kwa bangikum kibriu kumno ngindon kajing kitkli ban sumar sukhar ya ka mei mariang ka kemi ka bakdop ya baro ya ka nei layu i haka kot chung ka bakerteng lauda tosi ho ni la duno yau nei nong yalam babaha bat bashisha yidwai gerpang haublei na ka benta ka balang Katolik ka bala duno ya unong shirai bahaklidu jongka Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati.
Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Cari fratelli e sorelle, Gesù risorto si presenta ai suoi discepoli mentre si trovano nel cenacolo, dove si sono rinchiusi per paura con le porte sbarrate. Il loro stato d'animo è turbato e il loro cuore nella tristezza, perché il maestro e pastore che avevano seguito, lasciando tutto, è stato inchiodato sulla croce. Hanno vissuto cose terribili e si sentono orfani, soli, smarriti, minacciati e indifesi. L'immagine iniziale che il Vangelo ci offre in questa domenica può rappresentare bene anche lo stato d'animo di tutti noi, della Chiesa e del mondo intero. Il pastore che il Signore ha donato al suo popolo, Papa Francesco, ha terminato la sua vita terrena e ci ha lasciati. Il dolore per la sua dipartita, il senso